utahiye koko. Haleluya, wani mumushaka bigishoboka. Ngaho genda twaka. Reka twakire Destiny nawe aze atubwira Imana. Welcome Destiny. Oh, thank you, thank you. We are going to read the word of God. Agiye gusoma mu ijambo ry'Imana. The topic of the day Ugeze ngo is the fruit of repentance. ibi naje kubabwira nibyo mugomba kumva. God remedies for sin. Imana niyo ikiza ibyaha. God is good. Imana ni nziza. God is great. Niryo jambo nabaza ni Imana He is irakora. great. Imana ni nziza. Hallelujah. Now we are going to read Romans chapter 6 line 23. None tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 6 umurongo wa 19. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Muriteguye? For the work of sin is death, Ibyaha byanyu bizakurwaho. but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yesu niwe nyiri cyubahiro. Oh, hallelujah. Ni nawe wadukoreye ibitangaza. Hallelujah. Tumushime. Amen. Let's see. Thanks. Mureke twakire Pastor Rukunda kuvuga. Ugeze ngo Yes, What? Jesus is Lord. Haleluya. Amen. Dufite ubutwari. Amen. Haleluya. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo dufite ubutwari. Yesaya 60 aravuga ngo yo kurabagirana. Bwira mugenzi wawe ngo akakanyura abagiranye. Ibyagwigaga biragiye. Akira ibyishimo. Wewe kuki utishimye ufite ikihe kibazo? Ndishimye rwose. Wewe ntago wishimye. Ndishimye. Niba wumva yuko umugore wanjye kumujyana bizatuma wishima, byura uzaza umujyana ngo umutwe ariko upfe wishimye. Haleluya. Nzamujya nacyo. Ariko nenza kweca upfe wishimye. Haleluya. Imana irabakunda cyane. Yego. Witonde batagutera inda muri iyi minsi. Amina cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya gwe yakose. Haleluya. Mwakonte. Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Meni ziba tuteze bro de tenevoa. Imana yadufashe. Ronkete zibro de tayi. Ikatujyana mu butayu. Meni zivoya Nizakorera muri aba bana. Amina. Itume. Meni zivoya tute. Indimi za bangarade. Indimi zo ziriho. Amina. Zivanwaho. Haleluya. Haleluya. Kurabagirana. Kurabagirana. Kete bro de tenevoa de milisian. Ni gute mutari kumvira ijambo? Mbega indimi. Lokete bro de tenevoa de milisian. Mwakira ijambo riri muri Yesaya. Haleluya. Rokade bande tene tute bande tene muzubande tayi. Amina. Imana yafashe Abisirayeli. Mwakira umwuka wera. Haleluya. Rokade bande tene tute bande tene minizoya. Bande tene tute minivoade mando gretaba. Haleluya. Haleluya. Iki kiremi ntacyo nzi. Ariko Imana hari byinshi uje kubakorera muri mwe. Amen. Barinzi impfu. Haleluya. Barinzi impfu. Haleluya. Haleluya. Agata wenyine. Wowe uri gutukana. Wari ugiye kugenda wagera mu rugo ugasanga ibiryo ugiye kurya babitezemo kamatogisi ita. None urasanga birizima pastor. Ewe Imana arangije kubyeza. Ngo ntabwo byari byeza wari uri imiteja. Komera. Ariko rebrode tene tuteze garde mando gridebo. Imana iravuze ngo witonde. Garidebo nawe shata. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Haleluya. Pastor ukunda kuvuga urakoze. Icyatumye aza hano. Imana aramutoranyije aramubwira ati mwana wanjye ngwino ujye kuvugira baraba kozi b'Imana baraba Kristo bo kwa Pastor Dino. Niyo mpamvu hano tuba twakira abantu benshi cyane. Kandi Imana yakira isengesho ryanyu. Pastor ukunda kuvuga ibyifuzo byanyu yakakira. wowe uje kwanga ko gusa mu bantu. Haleluya. Toka Stani Vanessa ceceka reka ukunda kuvuga ajye kwicara. Izina ryose uri kutubeshya. Birajyanye. Bitajyanye ntabwo nabajyana. Ngo Garidebo na nyokosha. Mushaka
wa mbere niba atari byo Gari debo. iwawe mu rugo Pastor ntuzongera gutumira abantu. Diakoni ceceka. iwawe mu rugo nimutubeshye iwawe mu rugo wari umaze iminsi urwana n'umugabo wawe mukaduhisha ngo zirara zishya bwa Niwe wabakijije se. ariko uhari se Nasema mwakira amahoro wari uhari se uranabeshya nta mugabo ngira nawe mwihakanye ngo nuko nta mimi bukwe nakutambua wewe uko nasema mbongo. abantu mutakoze Nasema ubukwe mbongo wewe. abantu mutakoze ubukwe Toka kure wakibwa. Ugiza. Ubukana nyoko sha. Ugiza ngwi. Cyangwa hamagaye wanyendewe. ntago nigeze nihamagara Urabona ukuntu neta abakirisitu. ahubwo nyisi nkende nahita nguhindura ipusi mu maso yabo ongera igitutsi kiba ngo uhindura ipusi mu maso y'abakristo bawe Imana ntineguriza izuru Nta nubwo nongera kuguha ijambo wakigwaje. ntineguriza izuru Yavunitse ukuguru. Uyu pastor yavunitse ukuguru. dayimoni neza mu izina rya Yesu Mama yake na mzala mama. Banyaluanda wiko na tatizo gani? Ule wanamtoa wapi? Jesus Christ. Ko muri muraseka. uyu mudayimoni se turusemo kabyara He's not normal. imana baraguye uyu ni wa satani Tu, mu izina rya Yesu. He's not normal. musenge mbaye amaso bakristo mana yawe Ahubwo banza ari inkende. Joseph gana. Rekopora krokodile. Joseph barata sagara bana sagara sagara hera jarai. Abantu bari barimo baramuseka. Ntago mwari muzi icyo muri muraseka. La Joseph era jarai. Ashaka yabatereza abazimu. Joseph era bibi Joseph. Bakabakubita bakabadunda. Joseph era jara fara hera jara. Ariko ntago yabikora. Barasha sagara jara fara. Kubera ko yatumwe n'Imana. Joseph era jarai. Yatumwe na Yesu. Joseph era jarai. Yesu aho yananiwe. Le dodisai. Niwe waje kose kizimuki. La Joseph befai. Kuba yarashangaha. La dobesera kebai. Nuko abakunda. La Joseph era kabadai. Yaje kubabwira Imana. La Joseph wa. Imana itari bayani. Arokero jia. Yaje gukuraho ibintu byose. Arokero jia. Yaje gukuraho ibintu byose. Arokero jia. Yaje gukuraho ibintu byose. La Joseph era jarai. Mufate byazaje dusome. La Jopisa fe keredai. Dusome abakorino. Le dobesera kebra. Ibice birindwi umurongo waho wa 9. La Joseph era haleluya. Tubivuge kandi twe dutera haleluya. La Joseph era ke favorites hai. Mwuzura umwuka ariko. Beto sifa kala. Ntago abasha kubwiriza abantu bifashe. La Joseph era kala kala masara hera hera. Mumeze nk'abantu b'ibigoryi ariko ntago muri ibigoryi muri abana b'Imana. Joseph era kala Muhammad. Ya, la Joseph fa. Da shirai. Mbere yuko dutura Joseph era. tugiye gusoma abakorino. La Joseph era. Ariko niba badashoboye kwirinda La Joseph era. barongorane. Kiza kurongorana. La Joseph Kuruta gushyuha. Les opieke piri kisai. Abamaze kurongorana ndabategeka. La topiki sekea. Nyamara sibo. Les Joseph era kira. Ahubwo ninjye wabishyizeho. Obezo feke. Njyewe Imana. Obezo kibele feja. Njyewe Imana ninjye washyizeho ibyo ngibyo. Bikore mwana wanjye. Mwana wanjye murye. Basta. Uyu ntago ari umupasiteri watuzana. Joseph era jarai. Wajya kuguhindura ipusi. Nukomeza amagambo iyo myinya arayikura. Tuza rero. La Joseph era jarai. Mureke duturire Imana. La Joseph era. Tugeze mu mwanya wo gutura. La Joseph era. Reka twakire uno mukozi w'Imana wo muri Kongo aze ashima Imana ngo yamutabaye. Wewe kwenu nafika hapa tunakushimie. Ya kabisa, thank you mama Joseph era jarai. Arakushimiye wa mama we. Mnanikumbuka? Mwarimu kukumbuye. Naitwa Emelite Yitwa Merita. kutoka Njamena, Aturuka mu Njamena. Kongo Brazzaville. Muri Kongo muri Brazzaville. Nilitoka hapa mchungaji paka niombea, nilikuwa ni tatizo ninaula watoto kama sasa hivi nilizala watoto 15. Akunda kuza hanga tukamusengera
twaramusengeye yarabuze urubyaro abona abana 15. Mimi nawaambia hapa hako na mafuta. Hano hari amavuta. Mushimame? Ndashima. Mushime nampi. Bwana iko hapa. Imani irahangaha. Ndiyo. Hano. Na mimi nilishapata. Ndiyo watoto. Ninapata nyumba. Abatoto babonye mu cyumba. Nina furaha kabisa. Arishima cyane. Ewana. Nanenepa sana. Aruzuye bafite abana. Afite abana 15. Amen. Uzanye ububoro bwanjye. Wazanye iki? Nabonye wazanye ibikorwa byinshi ugomba kumucyo ndi burongoremo. Umva ndabirongora mani. Washyukwe se? Washyukwe. Sigabana niyo sigikote n'iki. Reka abanze bature. Reka turakodesha inzu zimeze gute? Turakodesha inzu zingahe? Turabarira mu gihuru. Ugize ngo Yes we. Jose Baragay. Ku cyumweru gitaha Jose Baragay. muzararike n'abandi bakobwa bafite amaniyo. Muzaza tubakore icyo bita deliverance. Jose Baragay. Ubundi tubajyane mu cyumba tubadelevure. Jesus is Lord. Nese ubwo wadelevura umuntu utafite amaniyo. Jose Baragay. Niba Imana ikunda. Ikunda abantu bose. Bafite amataka agize. Jose Baragay. Mureke dubanze duture bakozi b'Imana ngira ngo mwana afashijwe koko. Karibu muze muture. Yo munsi turarira ku maparato y'Imana. Ngo yo munsi turari muze turashaka. Yo munsi turarira ku maparato y'Imana. Turarira ku maparato ya Kristo. Uyu munsi turarira we wa data we. Uyu munsi turarira ku maparato y'Imana. Ibisambo biririmbe birarira ku maparato ya Yesu. Uyu munsi turarira ku maparato y'Imana. Uyu munsi turarira ku maparato y'Imana. Uyu munsi turarira ku maparato y'Imana. Hey pararata ibiceri wapi. Hari umuntu hano tuya gaceri kitumi. Arira ku maparato y'Imana. Ariko ubundi ari amafaranga ko nduzi ari menshi wayiba nka nigendera ko nduzi nta n'uwamfata ibifaranga bingana kuriya ariko ya mukenya tuyigiceri cy'icumi n'umutindi ariko reka nkwereke Hahiye koko. Ugize ngo Ugize ngo Yes we. What? Jesus is Lord. Amafaranga ararangagiye hehe? Nta muntu wano uri buntika atama amafaranga yanjye. No, Jose Baragay kumenya ko akoresha rege. Mwabikora kimwe mu buzana amafaranga mutwaye. Hahiye koko. Ni nabona umuburi wese ndamuca umutwe. Ugize ngo Pasa kumanyo. Ariko izingegera z'abapasteri zigize akaraka. Ubu wasanga ibyo biyajyanye. Ndabonye ibirindi. Bazango ni icumba. Ndebera nawe. Zikora imijyi tugiceri cy'icumi. None se kwaje ari igicumba akaba y'abantu ubwo yaturoza aka gaceri yashyize mu karo ko kudukazi. Vayo hano wakigoryiwe. Nega bakoze b'Imana. Tugiye kuko amafaranga tuyagarure. Amafaranga ninde uyatwaye? Amafaranga ajyanwa n'ikigo cy'ikintu zangaha. Tugiye kwirukanka. Tugiye kwirukanka tugende tukatakata makaritsiye hose. Bundi maberanyo ko nakuzana cyangwa nabarindiriye ngo manze mu karindira amaberanyo kwate. Oh shit! Oh shit! Run.
bizankora hano kuri kuba ngo gukunda amafaranga y'abaturage. Haywe imva maye. Ntabwo uraruha. Narushye rwose pe ariko ngiye gukuramo ipantaro rwose. Kirema kandi kantu koroshye. Ntabwo uraruha. Umva amabere ya nyoko diyakoni. Ubundi warangaye gute ko? Ambara ka kashipo ubundi ukomeza umwirukankane. Yaje pa ya. What? It was at this moment he knew. hahiye koko